Hagi Triprani CM Dr. Manik Saha Kbangma Triprani Borok Rok Triprani Leader Rok je demand khamen in 1971 ni je illegal Bangladeshi fanya rong no borong ni ka cut off khlainai haike borong no ka rejak lak nei haike amo reject khlairir ka Dr. Manik Saha haike 2014 ni simi je fanya rong no borong no simi rejak lak borong no o jagao rutugui horjangnai hinai kubai kok sanan thangke je bongni alliance tongnai Tipra Motha BJP rongni alliance tongnai borok je demand khamen in 1971 ni pore je Bangladeshi haike illegal immigrant Tripura haina rok borong no kabilo toniyawi borong no cut off khlaiye borong no illegal Bangladeshi hinai toninai borong no citizen rijagya hinai haike amoro reject khlaiye tabo direct tiprasaron thapra re mahai klai kemo hase hage kabangma tiprasa lukorong no khadulaijak o kok tumarong no nugui tumani bagi male 2014 ni simisi je Bangladeshi illegal immigrant fanyaro borong no simisi horjangnai hinga kai amo taitom sajangnai tongar haje tumani bagi male joto no norok chaimano je tiprasarong ni history tai laibumarok follow khai tongnai je kok tumarong ni bisingtei tiprasa haike triprani laibumarong no sinani je research khai tongnai ro haike 1971 no Bangladeshi illegal immigrant bongna ajagao afro to mukti joda andolon choli tongo haike triprani population afro 14 lakh si haike 15 lakh refugee o jagao tubujaka shelter jaka haike busuk jani bo horjaka tai busuk jani bo o jagao tonika amukun fano report kre haike cheng amor tuino chaimanu je chini oro democracy change ni thaka kabangma burung phaya ajorao hage ministry of home affairs ni bisingtui je daigi mongrejangmani 19 March 2025 bo kabangma je baroto Bangladeshi illegal immigrant tongi tongnai Myanmar ni Rohingya sok tongi tongnai borong no rutugui kari honani bage bo jesa year ni phanong tung jesa 1971 fan phai tong tung hage onya hastewa amo khlai tongmani yagulo bongar verification khai tongmani yagulo Tripura khaijagya angmani bage tiprasaro kabangma leader bo amono tuye andolon haika movement khailekya lama gurugi rally ro khailekya hage tabukhe tomo nukjak hanga ke Tripura wo task force lamka special task force hage amoni yagulo je 31 March 2014 ni simi je illegal Bangladeshi haika Myanmar ni Rohingya so fanyaro borong simi se rutugui horjangnai hinai hage amorong no rutugui horjaka kai nor wanchugui nasira amo busuk bang kom sachangna hachi amo bai Tripurani konfano change glak je democracy change mani hage je Tipra sarong ni sanmung je Tipra sarong ni democracy change ngi bo or minority mani bagi je kabangma mantai sokta rok sani tong mani amo konfano ngla khasi amti ni tongnai tei tebo se bezal ngani chance tongo at least 1980 ni simi je Bangladeshi illegal immigrant faine bong no horlani hini sagakai tegi sa motamoti cha drop ngiyono haipano 1971 ni sai je pore haine ro belai bango hasi 1971 tebo kabangma burung phakya Tripura wo age ajororong simino democracy change ngi sing ojago minority ngani chengo age je chini ojagani kabangma je data tomaro borok change khlaiye age ni simino chung minority hin phunuk to hage amono Indian Election Commission ni bisingtei Tipra Motha ni chief bubagra product no ni hinjangmani koklam sanani bage tomani bage himale 1971 ni je illegal Bangladeshi Tripura hapaimani amorong no tui kabangma je Tipra leader tai bubagra songrong norok Supreme Court o case rijak aje illegal Bangladeshi ajoran sim fanjaro borong no horani bage hake amorong no tui koklam rok salanyani bage kabangma kok tumarok bo kakhabla hake je Bihar ro khlaijang mane amorong no tui kok samani bage hake Indian Election Commission kok sanan bage ni hinjak tabo hake yang chini Sir David Mura Singh chini Tipra sarong ne hamkrai te kabangma Tipra sarong ni demand tui bo Delhi Federal Yatra aguli ni simi bo humin tongja tabu Meghalaya wo hake kabangma bo bini je opedal yatra wo Tipra saro kabangma Meghalaya tong Shillong tong ro logirija kabangma burung chungnukja kamangphilini bisingtei hage je Tripura wa amti choli tongmani je o jagani CM rok ba amte hai kok sai tongmani 1971 ni je faina rong no horya illegal Bangladeshi rong no hnai hage kabangma Tipra saro amno social media tiro kok sawi tongo separate state chichung nangkha Tipra saro banchina ni lama hanga kaisa no separate state te o jagani illegal immigrant faina rong no borong no tai hormalia ni kabangma borok rok salai tongai ke Tipra saro kulo hage bini a demand jaga bo tinta jaga o tongo je separate state greater Tipra land je sanlaimani Tipra salo kurok amno tuibo koklam bo sajak tai bo amonoti bo demand ya farnai te Bangladeshi ni to norok jotono saimano obviously je tabu problem creating to mone amonoti bo
sanai bo 1971 hayakai ngiakai jeo merger agreement mani 1949 omoni finance bo sanai hage takhoro bukhur honor komeni bisinti ki sahade amti khe je tipra sarok yok samamana hanga ko tripra hawo illegal bangladeshi rokna amti ko rutugo hori da mano na separate state mani da ekta region tongsi ekta point tongsi haise noram komeni bisinti ki sahare mano hage o video sa like redi ta share khlai di jot 30% thaino sogunya nite ye hage jot kaham tongbai di thanja tongbai di hambai khulumka।